دلاری حقوق واریابی درآمد دلاری حقوق واریابی Ketkarem pisheya polo perestaran kombunen berfire lidar histin. Roja der basbui, perestaran li rojilate Kurdistane li bajare sine u li meydana ikbala vi bajaride, li ruberuye binaya çavkaniyen mirovi, yazaninge hazanisten pizişkide kombune ke berfire a nerizayetiye lidar histin, u nerizayetiye xwe li hember sozen çeften ber pirsan, dijwariya jiyan u kar, zedebuna pirskireken çare sernekiri dane xuya, u dirumşen vek bisozadanên çev ciyan birêve naçe, sebrame bîdavî bûye û nîşandana nerizayetî kîte rêyê dan. Hervîsa ketkirin pîşeya polaya pasargatkuware, li rûberûyî binaya vê şirketê, nerizayetiya xwe dane xuya û kombûneke berfîreh, bî beşdariya hejmareke zêde cî ketkaran lîdar hîstin û dengê xwe li hember, nêdana hekdestan û cudatîdanînan û çaresernekirina pirsgirêkên xwe bilind kirin.